Ranan kami dan nandangi kam babere kami si Johannes bagai peras anak kami si buru tarikan si Pebe jadi jenda ibas karena percabun sini gosahkan warisin rebe seh bebas paksenda amin nagia dan do udah mender lampu mati dikentisi laboy salah menunjukkan kekurangan nehkan kekelengan bas perjumpaan tenda saja nih kami sopelenga karimami indu ertina ya labo mau kami diari ia labo kari ngerana tapi rendai karya lagu masu-masu ni nadai ibas dungna kari kami erbelas jadi ibas kami mamandu ikut kendai kata nadai ya ulang kena melawan sagal kari erbelas ni na jadi emne makana kami tersitik-sitik ndai krina jadi membantu kam babere kami si Johannes pakai peras tumbuk kamras si buru terikan anak kami ning kami baspaksen dan aku Johannes ulah kerlin bersyukur duena rakita-kita kena do pedago sekelalap nandangi kam karena tak bas perjabun ya hai gua dengar kai pagi anda kubahan ate dokari lit gua kapne payauna pai kata andu nandangi kami Mama tuhungu menada dekah kel menarap kendu karena percabunku tapi anda dengan siku padan kenjum paras anak andu si bertarikan nindu amin lagi berukinting selegindu sebab tuturi kami kel ngeda dube kam nak kupebe amin nagia kam berukinting me pengasup-ngasup nung enda pagi berusimpat ku tengah-tengah jabu kami ngaku kelmarin dan berterikan mengaku aku pebe bujur na bagi kata kundai sangat jana menteguh pagi percabundu rikutkan Tuhan pagi si masu-masu krina ku tengah-tengah jabundu kai silakokan kam pengendas pagi nangdangi Tuhan bagai penandangi kam impal kami si tepu mergana kam krina ras temandu sedalan adi karena perbakanan do rikutkan kerja babere kami enda si tuhuna tetap kami saja pekar sadan arihdu di tengah-tengah jabudu enda pe si tuhuna ngomenda malam kelati kami saja ngenca kami pe mon kalimbu bueda go sikap kendu pe mon amak bentare mon lenga kami sempat kundulisa go sikap kendu pe mon akan semen panganan kami pe mon kami ku kahai ku holu dengan kang makana ngolu so tersimpang ibas waktu sini go sikapkan kami makana ku katakan demen bando kami kalimbu bodoh situ huna kau menda tanda indu kami kalimbu bodoh tetap ngertoto Tuhan tetap si masuk kam terlebih-lebih nangdangi kami kalimbu pengkirinana jadi bagaimana kuakap siti kena katenda teremkel kami mengutat teremkel kami bagi kata kundai ngenda pekaji-kaji kami jadi bagaimana kumputi karena kata aku siti nangdangi kam dagai sangat dagai kam pencabukan babere kami kam situ pemergana bagai peras turang kami si bertarik